جنا بناوی یتر آگ چیچک کو به سالانه به سرامیک و علاقه داره دبیجه کو افکار جیانا من رنگین دیکه و سرامیک پارچه گرینگ آجیانا منه. استاد سرامیک آگ چیچک کو بست خوش باجار درسی میه ده سال 1982 دلی استانبول جدایک بویه و او پرانیا دم خویلی استانبول به چیکرنا برهم نو گنج سرامیک در باز دیکه. بگومان ده دروکا مروواهی ده سرامیک نه تنی ده تشتن روزانه ده جهدگره و هر وها ده همان ده مدوکی شاخک هنره جه هم ده جیان مروان هم جه ده دروکا هنره ده جه که گرینگ دگره جبر کو سرامیک هم آلیه که و استتیکه هم جه ده آلیه دم و جه ده انجام کده که مازن ده بر همه نو ده نافراندن. 10 sene yakındır yapıyorum. ev nêzî 10 salan e ez karê sîramîkê dikim. Lêvekirina cihê kar beriya petaya korona bû û bi pêvajoya petaya korona jî min rojin zor derbas kirin û di vê pêvajoyê jî ji ber zêdebûna deynan hem ji aliyê aborî û hem ji aliyê derûnî jî bandorek xirab ser min kir. ده همان دمه ده آگ چیچک پشتی پرورده خوال ترکیه قداند جبو پرورده زمان سال و نیوه کلی انگلتره ما ولی انگلتره جی هن پیشنگه وکرینه و به وگره ترکیه جی او تبلی هم پیشنگه اندن جی بویا. Arkadaşlarımın Ez xebatên hevalên xwe yên şikestî û yên nehatine acibandin ji nû ve kom dikim û tiştin nû ji wan diafrînin. هنرمند آگ چیچک پشتی را کرنا هن تدبیرن دجی بلابونا ویروسا کرونا ده پیواجوه نورمال بونه ده آتولیا خواه جنوبه وکریه. او جبو و پیواجوه ده بیجک کو نهاتن جالی عبوریه و هول ده دکو خواه پیش بخه. لی او پلان دیکه کو ده پیشاروجه ده پیکر انج سرامیک چکه و پیشنگه نوجی وکه. من بطانی تنگ امریکا استانبول.